I evo, našao sam veoma posebno ponosan. To je moruga, Trinidad moruga škorpion, najveća paprika na svetu. Plod je već počinje da izbacuje cvet. Listovi su robusni, jaki. Biljka je stamena. Polako izbacuje cvet. Znači, u pitanju je Trinidad moruga škorpion, najveća paprika na svetu. I pored nje, ono na što sam vrlo poseban i verovatno jedan od retkih u Jugoslaviji, u Srbiji koji to ima, u pitanju je beli luk, koji je upravo cvetao. Ovdje se nalazi seme budućeg luka. Plastenik je pun pčela koje vrše oplodnju cvetova. Znači, beli luka, veličine, lukovice i do 300 grama, znači 3 glavice ovog beloga luka daju težinu do 1 kg, što se može vidjeti i iz ovog cveta koji je ogroman. Tu se nalazi seme za buduće mlade lukove. Od toga će da pravimo arpadžik, semenski materijal sljedeće godine, da bi tamo neke 2006. godine već imali gotov, spreman semenski materijal za prodaju. Moramo biti vrlo oprezni, puno je pčela, znači ogroman luka, ogroman cvetna grana, puna semena.